Ma-Afrika Borwa a le mantsi ga iponatsa kwa ditlhopong jaaka gone go solofetswe. Khomishene ya ditlhopo e begile gore ke baagi ba le dimilione di le 8 go tswa go dimilione di le 28 bao ba neng ba ikwadisitse bao ba voutileng mo bokhutlhong ba beke le ka mantaga. Go sekaseka ntlha eno le tsedingwe re ikgolaganya le moitseanape wa dipolotiki go tswa kwa Northwest University Professor Hanyane. Prof, tla re go amogele mo kgasong ya rona ya dikgang tsa Setswana. Prof, tla re simolole ka ntlha eo botlhe ba ntseng ba bua ka yona palo e kwa tlase ya batlhophi. Ke molaetsa ofe o batlhophi ba o romeletseng makoko a dipolotiki ka go ikgatholosa go tlhopha? Re mmogo Prof. Madume studio. Prof, ga ke itse gore wa nkutlwa. Prof. Nkare ya Carter from studio Haitlak mo rona mo. Ere ke go leke gape Prof, ga ke itse gore o tla nkutlwa sentle ga jaana. Prof, tla re simolole ka ntlha eo botlhe ba ntseng ba bua ka yona palo e kwa tlase ya batlhophi. Ke molaetsa ofe o batlhophi ba o romelelang makoko a dipolotiki ka go ikgatholosa go tlhopha? Palo e kwa tlase e reflecta kgang ya civic apathy e leng gore re buile ka yona ditlhopho before di qala di simolla. And now the reasons tse leng gore di fiwe seemo seo ke gore nkare batho ba tlhopang ne ba batla go bontsha mmuso gore ha ba kgotsofala ka di issues tsa service delivery, empa letlhakore le leng ke issue ya gore makoko a leng gore ba tshwanetse ba woke ha ba dira sentle in terms of campaigning as well, except in certain areas. Re bone makoko a tshwanang le lekoko la ANC, lekoko la EFF ile bona ba leng gore ba ko pele in terms of go campaigna, but makoko a mang a paletswe ke go campaigna as much as ANC le EFF and DA as well ba gonneng ka teng. Prof, seno se kaya eng mo demokrasing ka kakaretso? Se kaya gore democracy ya rona nkare is under siege. Batho ha ba se kgotsofale gore democracy e tla tlisa mmereko, democracy e tla tlisa matlo, democracy e tla tlisa infrastructure e leng gore e tlisa phetogo as well as progress mo bophelong ba batho. Prof, go lebega palo e kwa tlase ya batlhophi e tlile go baka gore bo masepala ba le bantsi ba busiwe ke dipuso tsa semphato, bangwe ba ka ya fa dipuso tsa mothale ono di ama thebolo ya ditirelo. Fa ba bangwe ba re re ka tshofela jwalo gore taba ya ditirelo ke yona e tsamayang ko pele, empa fela go na le di-issues tse tshwanang le bonwenwe mo dimasepaleng tsa rona. On the part ya bokone bophirima re bone a change in leadership e leng gore by and large ya tshwara batho ba ngata sentle, but then ke mo he batho ba kgonne go kenya di-votes mo lekoko la majority la ANC. Ana ke confidence towards leaders kapa ke confidence towards the brand. Nanka chohe gore nkare batho ba supportang ANC ba re fa an indication gore brand ya bona ba batla go protect. Tiragatso ya IEC mo tsamaisong ya ditlhopho tseno o e bona jang Prof? Professor Hanyane re sentse re le mmogo. Ke a gotla re nkare feed from mo lona mo ina le go khata somehow. Ke utlwile question e bua ka tiragatso ya IEC, integrity ya IEC. Ke bona nkare e tla ba mo setlhoeng ho ya ko pele gore ana di cases tse leng teng nationally di reflecta integrity, di reflecta legitimacy ya ditlhopho, especially on the part ya IEC. The cases tsona tse di tla gona go solviwa before the results di certifywa di releasewa go to the public. So we'll have to wait and see, but dilo ha di dutse tjena ke bona nkare integrity ya IEC is right at the center ya ditlhopho tse. Mosekaseki wa dipolotiki Professor Hanyane re a lebogarra.